ariko bana y'amajoro tugiye gukorera kuri porogaramu iri precise. Tuba turetse kuglobaliza igihugu cyose kubera kuko mu by'ukuri niba uzi n'ahandi henshi bavuga muri zina, ariko dufite amarembo hari iwacu tumaze ntacyo amarembo kandi ahereko z'abana n'abaturage. Haleluya. Kandi Imana si umuntu. Abantu benshi bazakritika ngo abantu birirwa ngo basirimba ngo bakananirwa kuja gukora akazi. Niba abatwifanye ni ugusobanukirwa gukeya, kandi nuko umuntu uzobagaye nawe uzoba ubaye kabo, kubera ko umuntu azavuga icyo uko ari kandi icyo yavumbuye mu kintu niwe uzumenya kukivuga. Sinzi bamenya kubisobanura, kubera umuntu wese uzi imbaraga ziba mu gusenga tiyo bikritika. Wosanga ikizirima kimwe gifite umutima ubikunze coziba amarembo. Twabonye agakaratasi k'amandiko gafunga irembo imyaka n'imyandiko. Ubwo fukuzi bw'ibibwirizwa Imana ikavuga ngo izikoresha ibinyantegeke kugira ngo ukoze isoni ubikomeye. Ariya marembo ya za Gahwera, marembo ya zo kwibumba za Mikeke ya Rubiri n'ahandi za Gakenke n'ahandi wibuka za Bikarakara, ahantu wibuka ya marembo adutugije muri iyi minsi myinshi haraza uko aje agatwara batanu, uko aje agatwara bangahe, uko aje agatwara bangahe. Kandi gusiga iyindi mpamvu ni ukuri ibi ntabwo tuba tugiye muri politiki, turimo turasaba kubaho kw'abantu, turimo turasabira kubaho kw'abantu. Abantu bafite uburenganzira bwo kubaho kandi shoze grave noneho bari iwabo, ariko niba kumva ntagomba kuba iwabo ndetse no kubaho ntagomba kubaho. Ibi dusure kandi turivandike duruwa zacu tubwire izi nzira zishoboka dufite zingahe mu izina ry'iziriya nzira zose zamaze zihari zikomeza kuba turasubiramo isirimba muri ubwo buryo tubwira Imana ngo uku niko dushoboye. Imana si umuntu ndacagira imbaraga, yabonye ko ari ugomba gukora ikabona ko n'igihe utanga umusanzu wo guhagarara ngafata ikwabo ngakora icyo nkora tiyonanirwa kumfata sinoremera yongera kukusa ikangezayo. Ariko nimba igishatse ko nkora izindi nshingano ngasenga uko n'ubundi nabwo yubikora yoca muri ibyo bigakora. Abandi pasiteri bagi hari gushobora gutekereza ko simbizi, hari igihe rimwe na rimwe dutekereza ko ngo yasaze, ariko ntawuzi icyo Imana igenera, ntawuzi icyo Imana igenera. Igenera gusa buri wese atange umusanzu uko ushoboye, kandi Imana niyo izi impamvu ari uyu nguyu ugomba gutanga, ugomba kuwutanga. Tugiye gusubira mu ko twatuvuze, tureka bahimbaza Imana gutyo tuyibwire ngo Mana nubwo tutari hariya ariko ubera hose cyane udukingire amarembo y'abanzi abantu babeho n'inshuti yacu. Yeah.